let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. L-Imġarr huwa magħruf għal kwiet u s-serenità tiegħu, iżda llum żgur li kien post mibdul għal kollox hekk kif eluf kbar ta' nies ħonqu dan ir-raħal pittoresk fin-nofsinhar ta' Malta. Festa ta' frawli fl-Imgarr. Kull tip ta' ikel magħmul mill-frawli, fosthom insibu l-ġelat, graniti u saħansitra anki ravjul magħmul mill-frawli. Dalgħodu llum eluf ta' nies ħonqu l-Imġarr biex igawdu dil-ġurnata sabiħa tipikament tar-rebbiegħa. Żgur li ma ddispjaċihomx għax hemmhekk sabu xalata ta' spettaklu, ikel bnin u friżk blewn ħamrani u kollu magħmul mill-frotta tal-frawli. Tant kien hemm domanda l-frawli li l-bdiewa bdew jaqtaw frawli dak il-ħin stess mill-għeliqi tagħhom sabiex in-nies igawdu mit-toma bnina ta' din il-frawla li ssiba biss fl-Imġarr. One News tkellem ma' wħud minn dawk li l-ħadd għażlu l-Imġarr u qalulna x'oġobhom l-iktar f'din il-festa. X'ġielkom tiġu hawn illum? Il-frawli. Ġurnata sabiħa, l-ewwel darba li ġejna u l-frawli, ovvja. Time here in Malta? No, I actually live here, but I brought the students from AF school to show them what the Maltese Frawli Festa is about. What did you enjoy most? In Malta, the beach. Malta and also in this feast today. Strawberry. And you? Strawberry too. Yes, and the wine. And the weather. Ekku, ġurnata sabiħa l-familja ġejna bit-tfal hawnhekk hawn xtara, xtiekol ovvjament u doqna xejn il-frawli u l-attivitajiet u l-affarijiet konna s-semagħhom u ħadna pjaċir ħafna. I loved all the different foods. I saw a lot of the pictures that the children made on the streets coming on the way up. It was really nice, like all the work from the children, and there's a lot of people. It's a fun atmosphere. You like strawberries? Like strawberries? Sa dan it-tant il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll żar din il-festa ta' frawli u ntlaqa b'ċabxib kemm min-nies tal-lokal kif ukoll minn dawk li żaru l-Imġarr. Hemmhekk il-Prim Ministru daq il-kejk kbir li ta' kull sena jsir fl-okkażjoni ta' din il-festa u anki tkellem ma' dawk preżenti. Preżenti kien hemm ukoll is-segretarji parlamentari José Herrera u Rodri Galdes. Ovvjament minn barra l-ispettaklu li għatu attivitajiet bħal dawn jgħinu l-ekonomija tal-pajjiż tikber b'mod sinifikanti u jħajru wkoll lokalitajiet oħra sabiex jorganizzaw attivitajiet simili.